Kat ba ka Bangladesh kadang don hapadeng ka cingtnam ka badang yaj bay puk hadu menta hadin ka jing ino kam ka Prime Minister ka Sheikh Hasina ka badang ratingan menta hari India. Presiden jong ka Supreme Court Bar Association SCBA jong ka Bangladesh AM Mahbub Udin Khokon ulaptha ya ka ri India bante bankum ya ka Sheikh Hasina baton petalun ya ka sya Bangladesh. Ki khobor na Dhaka kalayathu ukhokon hadin gajingelang kabalong ha SCBA auditorium lapan sngau syaka India lengba kinongtho khobor da kabaong ba ukwa ban penne ya kajingye dei bajan bat paklan bat kibriu nong India tangba ula karpat ya ka India pakante kan khum ya ka Sheikh Hasina bat ya ka para jongka ka Sheikh Herena kibala heryap herim sya India bat ban berat yang yaki sya Bangladesh ukhokon upresiden jong ka Supreme Court Bar Association ula kenoru ba ka Hasina kalak penyak shibun kipat pa ha Bangladesh ka Bangladesh dangshen kalayomat ya kajingaki bahe ha baro ka wegari hadin ba ka Sheikh Hasina kalak pendamno ya ka bha yo kam kerpang jong kinong Bangladesh kani kalawan ra shibun kajingyap jong kinong yaki badru kani kalawan ra ya kajingyas ngau perniam hadin kajing petyap jong ka Sheikh Hasina nakaliang jong ka anti-discrimination student movement kala terwaya unongyo Nobel Prize Muhammad Yunus panyalamnya ka ribang Bangladesh tempor katpa ka jingsuk kampalwan pai hapo ka Bangladesh